बर' खौरां पर्टेल बिथांमोननिसिम निउस पर्टेलनिसिम आं साबायखर बावबाय जे दिनैहाय सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुल सालबारिया हाई स्कुल लेभेलनिफ्राय 10+2 बेखौ बेयाव गोदानै इन्ट्रडिउस खालामबाय दा बेवहाय आंखौ आलासि महरै लिंना लाबोनायाव आङो सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलनि बिगोमा आरो टिचिं नन टिचिं स्टाफ गासैनिबो साबायखर बावदों आं खोब गोजोननाय मोनदों जे सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुला गिबियावहाय 2023-24 मायथाइनि थाखाय हाई सेकेन्डारि लेभेलाव साइन्स स्ट्रिमखौ बेहाय इन्ट्रडिउस खालामगोन आरो पर्यायक्रमे इयुनाव आर्ट्स आरो कमार्स बे स्ट्रिमफोरखौबो इन्ट्रडिउस खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आं आसा खालामगोन बे फरायसालिनिफ्राय जि गथ'फ्रा गुबुनफोराव थांनानै गोबां खस्थ' खालामनानै साइन्सआव फरायहैदों बे गथ'फ्रा जाहाथे ओनसोलावनो थानानै न'आवनो थानानै मोजां हिक्खा लानो हायो गुन गोनां हिक्खा लानो हायो आङो बेखौ मिजिंथिगोन आरो जोंनि गार्जेनफोरखौबो आं खावलायगोन जे जोंनि खाथि खालानि जि गार्जेनफोर दं बिथांमोना जाहाथे गावनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बा गथ'फोरखौ बे फरायसालियावनो बिगियान आयदायाव थिसननानै मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ जाहाथे लानो हायो बे फारसे नोजोर होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों बिदिनो जे जोङो शिक्षा लेभेलाव जोङो जुदि सावरायोबा जेयाव शिक्षायानो लायाथों मानो बेहाय माने मोनसे साइडजोंल' जाया बेहाय फोरोंगिरिफोरजोंल' जानाय नङा फरायसा फरायसुलिफ्राबो गोब्राब नाजाथाबनायजों डेडिकेसन पारसेभारेन्स बावसोमनाय बे नांगोन आरो बिदि थायोब्लासो फरायसाफोरा साक्सेस जानो हायो आं बेखौ এরিয়াত নতুনকৈ এখন সেন্ট জেভিয়ার স্কুলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল এটা খুলিছে এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই আনন্দিত কাৰণ আমাৰ বাঁশবাৰী তথা হালবাৰী এৰিয়াত এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউশ্যন খুবেই প্ৰয়োজন আছিলে যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তেখেতসকলে ভাল ইনষ্টিটিউশ্যন বিচাৰি হয়তো বাহিৰত যাব লগা হৈ আছিলে তো আজি সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে এই যিখন সেন্ট জেভিয়াৰ স্কুল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হ'ল আজি সেই হায়াৰ সেকেন্ডাৰীয়ে মানে অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী নিশ্চয় পাৰিব কাৰণ ইয়াতে সিহঁতে ভাল টিচাৰ এংগেজ কৰিছে আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সায়েন্স পৰৱৰ্তী কালত কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমো ইয়াতে মানে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াতে ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে মই এই চেগতে সেন্ট জেভিয়াৰ যিটো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল ইয়াৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা ভাল ষ্টুডেণ্ট ওলাই কেনে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা ভাল এজন নাগৰিক হৈ আমাৰ অঞ্চলৰ সুনাম কৰি আনিব বুলি আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।